Kuna meuri mendam kongora at gender equality theology. Deta yena ko asimero rokin akakawakin omatan juamatan ikwawa. Deta ki mai nomatana anariai tauna ay pautokaki o noraki inanunde paipara. Kana sikoki dikaki ara ururing na kondara kongora yana ko. Asina uringa pa si manivei tapewa kanuan the human right ibukia omatan ikapeni. Ibukia mani, ibukia aini, ibukia jay, o ibukia kejay tuaraya. Akakawa kiriki sa santaray no amataya ayariyay tawiya me akakawakin amataya amatanako. Banda natara-tara diadwa ay awas inununda paipara. Sinakawari deki akanuan tirungurung wanako ni kaantani ngaykay. Tawana itangiriya diadwa pa na me wamata inununda me wana men roy men daw roy jay. Takawawa itangiriya diadwa pa sinarabaka unora kakawakin aruya amatanako. E morariki ay ni metey wakia kananunga inununda potan nomata. Takatenua itangiriya men kaantani ngaya diadwa pa sinarabaka ni mananoiya mentangiriya omata ikakananunga ni yaruya ay ni metey o kejay tuaraya. Hindi ita ki meta mendiki akia kananunga inununda potan nomata. Ay kay kaantani ngay karitak menunun diadwa yoni nomatan ke anariyay ke taun juamata ni meyu pa juamata ngaya ariyay ni menoroy mentayeni kaangang anako. Hindi tayay itangiriya pa sinameroro yon tepotoniya ngoya kaangay. Jayni pa ekura-kura meni konabay na yarun na betemane. Tira mo yang uyay. To natara ni kami nga kanwan narakate ni kidipes te yang way. Hoy ta kunabe pa angina anaki po roy meti yang way. E morariki ngayda ikamane. Metebay kakawak sinataran tayo na kunanun menakanta ni nga dietwa ibukiyo amatanako. Panukan ni gebron de meroro ni tayayo. Ay kay dapewa peiga kawaki ay nariki pakanuan na meroro ni tayay. Tawana kwawa dapewa yon karikan bay temakuruwa. Takawawa ana na mekin dietwa ni peigi e kariki. Takatenua anakanta ni nga dietwa ibukin karikan jayni. Takawa arun karikan jayni irun dietwa atakana mewa. Arun ma ananamekin temani ang kaya karika kitay ni irun diadwa. Yang way kaaway kay anakota roy bennen makatain awarun jay ni nayarun nanun diadwa ibukina. Tewara-wara menta paipara asinakaboto ara meroro yay. Karikan bay temakuruwa tikibute mewanua nakon mo pimenemew. Ito ko pasata turungurungon tewara-wara tutayiri kiyay. Rungurungon karikan temani medjay ni irun diadwa metemuya ko ariyangan na kirun diadwa patabiya mesibangaya ang kayari ki patani me kayon jep kibo ikakawa ki mente wari kibo akana tep mene mewa tepu mewanua awabu metenua eta ko takan tikibo tep mene mewa ayu over diadwa e kaida jame tari ay kamea ka antendin naro karietin paina dipenaya menikawakinna tikibo tep mewanua eta ko takan ya kiriya jama jay ni menan singay na korawa sa bubu kia parona area tiki bubu metenu eta kutaya kana aw ya kanga jama ta pundin di wengkai aw iriko siriya ina taya pagana si ware ka karikani bai temakuro tuwana aw gowa aw ni sinanura ta ko kuriyay pa karikani bai temakuro tuwana irang ini katurua tarakin temani pa sa tautaya ka yon bai na Tista tau tiya ka na takarikibay. Tamakuro wawa. Ikaw taro yaron temani. Pasta kisi tista tau tiya ka. Me tista tuwa sinanay pakanuan takarikibay yeten. Naroon niya yusin tamakuro wawa tikibuti menemewa. Tista ribana o tista kawakin na kanuan na nakarikibay diadwa. O tuwa na may bukon na nakarikibay diadwa. Punchayin. Inakawakin na ki. O nataradwakin na peroy. Iyo taroin kanya. Patemani. Punta sa katirawa o sa katimetwa tamearawan merulungin anakarikibay tiyatwa. Eto wana may bakon na. Punchayin. Ay demoni ba ya siriyay nuringan tayo na kung ngayday kamani.
Si karikaki. Pasina tararua ta karikipai. Naroran tupaya. Mendipanaya. Roy. Entero bayong anti meto roy rina. Merurungin antai nako. Sinaki maninga atyaini. Puntuwa na nabe. May bukon na nakarikipay tiyadwa. Anakarikipay. Emuan siya kakawaki bukon na nakarikipay nako. Nayaron nabe kakawakin damani. Aw epon kanta ni ngaya. Pako nakawakin na. Mentararwaya nabe roy. Takawawa ni baya siriyay nota. Manimatata nabe roy yay. Punarun tiyadwa andaytaki. Mabaiki yasa ni kariki. Tara atakin na tiyadwa ang yasa ni kariki pay nako. Narundong-rungon ta karikipay damakurutuwan. Yakangay. Ay nori paiki e kariki ba abubaka. Yaki. Yota roin jirong-rungon naron yakang punatay. Ita kutayakan damakurutuwan. Tikibutin na bumatuwan. Ay tiyadwa. Inori ba ni kapen ay kaya karoy. Anoria. Monti roy di. Pabahay ni kapen ay ka e kariki tiyadwa. Moni ben di roy di. Imua. Menibay ni karawa. Nabe men me ameta moni ben jeroide imetan dietwa yo toroin kanni anana mekin dietwa ni peiki e kariki pa ekukuri menika katung aroi ne peye e morariki ameta akiasa ni kariki pa katutungan ati roi mentamearu aro ye imetan dietwa ibukin jerang kanni pa enaki akonaki men urwakaki Tameron na nakarikipay diatwa a jaini. Nanon diatwa ba na udwaka kita meron jaini. Ato na may bukon ang nakarikipay. Tikaya ka asikuna ni karikemen tabay para. Saki. Ito ko tabay para babae ni kabeni ay kaya kariki diatwa. Imuyo ko ay damani. Pay na ripenay. Mantararwa iroya roya. Naron na nitagin ay on sinepe. Damakuro wawa. Tikibutip menemewa. Enakatimetua te mearwaya, meroiruya. Temani, epunikanta ni ngakin na peirun tiadwa. Pa enakatimetua di penakin, matararwakin jaini, antero payong antimetua te mearwan. Pau, ibagan ng gibo ni ngayon na pekanuan takarikipay. Takatinuan niya ng akawak, puntakanta na nga ibagan ni karikan jaini, naroon na yun si mentiritirin te paibara. Itakutayakan te makuro wawa, Kibuna de mewanua. Aita ko Jehova ay tiadwa. Yagiriya jamate ay ni mena singaya. Nakarawa de sa bubukia barona area. Titeka ya kawa ki mentiki buay. Punditeka ani de sa bubukia. Kita sa bubuki. Titeka de sa bubukia. Kita sa bubuki. Iri ki titeka nebera. Eze. Ananuna. Titeka ni metang. Tesipuria aupa. Ngana siraida di data ni metang ya superior haupa na kon ya data ni gribes ono sina kung kanya menanu na ikarang ini mai sinarun na ikai te sa bobo kya ra karuna te sa bobo kya kona pai te sa bobo kya maka te sa bobo kya mimitong o te piwarki te te kan ne berai e kapara roy arun jaine pa aka kira ngaya inunun na nakanta ni nga tua inunun takari pai ya kota kiro ingai te narun anak ko na pa jaine mananatara tua bangaya jaine ponde superior aupa ari nanuna pasa kita sa boboki ni kangai narun na sukuna ni kataunaria me sa boboki ay jairakan na nakuna pai me aron anako ayang anak mayroon tua ibukin narun na ni boboki ni kameyu ani katimetua inunun temeyu te pai nebe akakawaki asirei na taya Paritaya kan nebera eze ari kapunganagi bukin jaine iponi kapunganagi na pa bukin tua entarakin na para sa boboki ngaya mimitong menimaka onra kana peruna nakuya te perunga ay sibuni terera tetaya kan nebera eze iri kimennoin te nebera ikawawa yaraida kinakunde te ka nimetang ay kawawa na pe patuwana to rescue ke to save ngana sirairi ay kay na kun noin na ratete o sino ko meteka ay ka ena kayo na meta ke ena kamewa takawawa tetaya ka ni metang strength so kuna andai dai badeteka kura-kurara ke kura-kurana
Ita ku pa yarang no to roin kanya nakanta ni ngajet wa ibukin jaini. Pa e koroya pa kora-koran temani ditira tapiwa. E koroya ber sa kay nometa or sa kamay wana pen ni paiki enakunan wota ke meuna. Puni karauraw yang kami ay kamani antara ipaika asa ni koroy bumi ni mengami. Ita ku pa sibene ni kakwawa ba jay ipaika akona ni koroy asa ki kona ando ko jay. Ntabetai aro yani yang wonon temenga eta mearu ariki nakon narai yang. Ntabetai aro yani kati metoi marurungira inon mengara eta mearu ariki nakon naramakuri. Ai ka yana tare na metein na roncai ni mairun tiatwa. Antara ia pa kora-kora nape ekona pa inape ewana-wana nape na yarun temani. Siria inape nururinga pa jaini ikarika ki mendini ko kon temani. Noin de the Bible and the ni bera. Ay kapungana ke teaka estela. Raira ki nakon teaka ni metang side off. Sa kuna andairi ang kanya nakon na teata ni gripes pa teaka rarikina. Jaini ikarika ki may rarikin temani. Ananuna pa inatein tayo na ko rarikin temani. Ron temani tayo na ko. Anawaya ni boka ni bay. Anawaya ni bobogi. Anawaya ni tangiriya. Anawaya ni karinaiya. Nakian tarakina pa jay temenna anariki pada storyaki o temenna pada stor temenna pada tauteka o temenna pada stanteka temenna pada sakairaki o temenna pada sakairiri sakiya nakanta nga jetwa ibuki ome taikai si tepu aron jay ni metemani ni metan jetwa nakia takakokorwaki anaka indiki batantara duwaya iboniroya anaka indiki batantara duwa takariki bai anaka indiki batan nunguteka anaka indiki batan ni makina jetwa awanaka indiki batan ka karawa nanun manakanta ni jetwa nanun temeyu ngana kam karawan yang wana na makin natam ke nora ni yeva ayo siroi yaya na wini meri makugurei na monte bes etaku pondindi wengai oiriko niriko si tepo me akangai ai pun si pangai ro yai punne ro ni kwa nanun temeyu si pondi ai ngai dai kamane ni kakaita wonne pun na konjetwa ibukin ang kaya nga nira panin dabatara ay kaaine ingyaru na baki jaine ayaki kona anta panin meaura ayaki kona na benta panin kora-kora dan tepung nga koraki si biariki ngai da patando na nakanta ni ngajetwa ni busimaya na nuya ni busimaya aruya o ni busimaya na bay jakona bay jaine ino numengar arakawa aratauteka arapatan Kristo wa te karesa. Ena kakabayay na jatwa. Ina nun Kristo Yesu. Bandangani da tako na ante ida dikiyain ni. Patano mo da teraw. Meteroy intay na kona koya. Na yaron na nun jatwa. Kora bandong oram. Tigiroy kanuan namtay dikiyay. Asa mga kasipo naratay na bayay. Ni wawa tuwigi mangkay. Eroniko. Ngaya pasta dito amoya. Menjaray kiyay. Ibukin tiya kares san data ki ikiribas. Tigaroy diki au sapu mo.